Menta kesengi ke arpusau tarik ubenai April arhajar arpau ikong RM kurba ibede Deputy Commissioner Jonggari Boy District hakajing kendu ke bakarpang bat kinonglum kubor na ribhoi ila pentip syabaro kipajba ba kajing penkre ya kajing sumar na kebanta kajing pang COVID-19 hapo ke district kalalong kabayaj bej. Nangta keba ila banjur kalong ba na kebanta kito ginong pang kibala pelaj no na ke Bethany Hospital nongpo hakini gikendiat sengi kibala adap bakide ban syong syua haying sakumba khat sau sengi bat kimpat dei ban mi syai. Nang tade ila kentu ya kipaj ba bakim dei ban khenpo lane kren ben lane khen sang yaki namar ka kot yakhya jong ka met jong ki kalong ka babyang henry ban shu penti kana shushu ya kijing bha kide ban syong syua haying ban arani gasni ni kwan pentik iki bai ba Ribhoi district so far naging team kajuni seven skin kajuni kala shim ni sample test 91 plus one more yesterday, tagla 92 test ni nale, but traposau negative test kita negative. No, nakan 92 traposau kita negative, but tadi ni kan up the result. The total primary cases nakata kendai kuar ki dengue pun real, secondary cases pada ki manila trace halo jong primary cases kilang arspa ni kuar. But sa ko ide nakaliang kani kumani ni na syamba bo ni kibriu ikwa mas ko kita primary contact secondary contact di primary contact kide itu kibriu kiba yo kundu ya itu kiba yang ni doktor on kita kiba test positive dalali kiba travel lang ni kiba dan lang kat tu ni si kibaya dek yawan lang kita di primary contact but secondary contact dek gitu kibaya kendu itu di primary contact mo de kina andi kibaya hasil jang itu ki primary contact dan kita andi lupa baya yang better lah beri lah kita di halo ke primary contact betul secondary contact but nothing ki primary contact tu kita ki high risk kita ki low risk ki high risk kita ki bala don sislam but kita bala tested positive but ye kita ki basyu kundu tang shipang itu ki low risk category teka syong kunju la da de ki secondary dalam raju from 2010 di kumpulan menta ki bon ha ki brew ki bala register but kami ke headline pada kami nak serta kalau begitu kita kita lecture di Bethany Hospital lada day hapo lompo dan hapo shalom di hari ini ni dan pembantu spa ni di la ai contact la ai ini but ye kini ni buat ini pada kita halal lagi jom dia but ni kentu yaki bikin semua bahannya syong behavior telah menomba kilaput ia kat sauce ni ro kata di home quarantine bagi omega dari hadir kat sauce ni di dimension sub kat sauce ni pat ia kata kat self quarantine mod haba tidak nak self quarantine la bani jenis tu nambah hidup mau ba mendai banyajan bat no bano kapok shinda kata social distancing. So dia itu kibri badan harata ke self quarantine. Lada kita penuh wajing jelfo dan lada ki beyond play dan lada ki snowstorm ban ring mesin. Ya pun ye kita ki symptoms ma ki ban report cawan 08. But dakila report cawan 08. Sekuan jadi pada kan bundin pada yaki kata kali ke kabui nam tadi tu di Syong Haya di badan hak quarantine but kumba pendep yaki bang nak yang CM office relief package ke jongki yaki tu tiba ke long dia di spa new punai tadi case bela report jong ka Ribhoi yaki kan sepen koi food package Mungkin kids kipat ni, begitu ni sampai pun syabarwa
ke bangiyo menta hangi menta balapoi dari tang menta nyok pendai mo no te kata ni hadu menta sini kata ni ada pesan sebelum ni pendai mo te sekitar kita beda news pak tam pada kita kan wan hakin di sini no te sapa wei pada ro lomba India halor kene nam tak tu badan hapok quarantine nam tak tu badan quarantine lagi kita penuh kejing snoring lene insya set hapok kamna dan marwe tidak manbuan kejing macam berkat habi ada berkata tada pisno syam kan kejing snow melung sibo kejing snow ni lagi ne kejing ni kila pan phone yung hotline number ni undai 87520449 no, the phone number macam repeat ya, no, 87520449. Jadi kan number kadai bet tik tam yaki nong song require. Ndai ya baru nomor bal mana ke district dan laujong helpline, no. Kita nak kontak ikan number, dan kalau kejung semua update kejung fi nak ban clear kita. Halo pada pembawa kidayo i bagalan kata sinong hapom lakran, bakuno nakalian sinong simkir. No, ni rugen request ya kini no sinong ini ada dan kanu case, kanu bakoni naman ada sumi kanu teaching sosial kanu semua bahas. Bagian ni training bagi nongkenya itu health district namanya banyak soft lang nila banyak rak lang itu bahaya yang hasil macam itu passion itu ni kalau but kung ba om meru kung ba om hari ni forum nila kok sikirang bas no nila appeal sabar sikirang bas no ba tin semua bahagan ban pek ba nundang kan jini pek ben ye itu tiba badan quarantine badan ko tiba ndega jumpa kelaka jengki bagi lishim dawai dengan bagi lishim dawai untuk ke hospital di mentah pada ki syabuk quarantine kata kamu ndega jumpa kelaka jengki ndega dari sudah jaring kan no bakal mentah dengan semua babat ben ni ketua yang besar jengki itu tilong ya batam juru na request akan tiga kor ba semua bahag ibuan ki government officials ni baterai yang ni hari boy more than 80% baterai yang ni tidak national but because ni mentang haban sa sini baru hat ni doctors engineers dan ni baterai ko MSc dan ni baterai ko PhD kini di essential services jadi pun balong ya kata ini baru mentang sa bagi apa ribuan ladat sa boy bon lagi kita bangun quarters habakin dan quarters ni la awai dan ni la requisition na kadian ke government kana requisition ini ki hotel ki resort ki homestay ban pensa ini ki nong tri sarkar baro ni nakan ni media wan request sobha ki ram basna ni nong shong bakin ya rap lang ni kitu bre bayar rap epi mo namar ada ngimdan mangi baro itu tiba igarap ye kinong de boy tiba ye kan ni district telada kim sya iki bansa te nginda dan kan problem ni mulaban bande activity ho por baklot de nang manginya yang nang baro so haban bandia trailang bansa iki kinong train ki doktor ki nurse dan itu staff jam kilo bakin sa hati tu ki jata sa pengila pendiang dan bakila dan wan tre ha ko biang nang banyak halang baro ti hado ya bai kan lomba kemudian tu nak kata sarta kalau pernah tu kau bedung tu kau free rest ni khat pertengah PM Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana gani ki aisan kilo ya ibai beneficiary but kani ka kau la aitang yang long yin badan dekat AAY but PHH
no EAY but PHH ini kami ni tiba ibat di nasional ini berita ini di kategori jangka PDS no open rice ubia hindi banya kumala on last week lo so bahaba what yet here pelun itu di badan BM kim di ban pelun nambah kini yo lang ni yo benta lang kini ki para nasional kiba kamay sisni but yo ban kit na jan ni bon ba pun kita bang kumbang siyem ta mentang tayo parang ba ibuan di bawah buat ban tim yang apa office na di oba mau IT up mo ni ada release atau jom EAY mo ni ada release bagi om ni ku ada free rice tambangin dan ya ka kani ka pak EAY dan PHH no ande no nama gani gadi kita dalam kini ka di kini ahli kategori jadi om boleh yang kita tahu berdua di om ba dia dulu kemudian pisang kit tahu pelajaran kan di ini dari situation yang kita ini ai ini resort karo bakal anak pelaj nada berkasih kita punya trade punya next trade tak cukup nambah ina banyak yo kita baisi cukup bagi nyawan yang sekitar jam puk ni kena ban yo ali kamai ke cicing dan kena video jing dan mentah itu tiba ni bu habek ni beros data nado habek kesni kat satorik nado mentah sini di bon lagi tiba laput ya betul ke mentah bila cuki kat sasi ni laput lagi di benik hai sedaya di apa dia ni mungkin tepat di nasional bagian syak ini di para operasional joki dan markai lain joki bagi kemudian penuh kata bajing pembawa mana bagi deban event joki deban apa nih upah ketika museum review banyak rap iwe baginya pek ba kinum deban pada mungkin syang snom pada mo kata oe pada ente pada tidak posisinya syang beroe gasno ndrekin dang sai hayya kat South ni, kita mungkin kita syang ni kat South ni, bagian kata kami orang kata social distancing, kini sah cinta ini we, kini mungkin banyak tak kita kerja, bagian day tak ban, kini mau ban room ni cuti, bagi pengabar ya itu kita lak ban ni siapa, bagi dia banyak mending ban safety man kapo dada di korban dada di kuatan mat di dalam safety but dada jerho di dalam tap bila di dalam jerho kan ni terpeng di dalam jerho berarti dan yang kono mensupply untuk nama dada di pelak ni dan kasih is not pembahas semua bahas mengenai punya follow kita social distancing hand wash mat safety but benda di jerho di dalam tap kita sentuh kita hilai tadi di bangun mau even hadin ngin dala adab ya kan ngin covid ru ngin kan ni de ka kom em jung ni na ni sakmat hak yang bantu ni mo